Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы? Урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кадырман кыргызстандыктар, өзбекстандыктар, коңшу казакстандыктар, саламатсыздарбы? Сиздерге Кыргызстандан Оштон салам айтабыз. Ошто Төлөйкөн ат майданында аябай жакшы иш-чара болуп атат. Ош облусундагы чарбагерлер баары биригип, демилге көтөрүп, асыл тукум койлордун көргөзмөсүн өткөрүп атат. Асыл тукум койлор дегенде эт жана май багытындагы кой кочкорлор катышууда. Арашан породасындагы, Гисар породасындагы, кадимки кыргыз жайдар породасындагы, анан Ош облусунун чарбагерлери бир акыркы 50 жыл ичинде өздөрүнүн селекциясында багып, өзүнчө бир порода кылып чыгарган Ала Тоо породасындагы койлор дагы катышууда. Мына көрүп турасыздар, иш-чара аябай жакшы өтүп жатат. Бул иш-чаранын өтүшүнө Ош облусунун 200ге жакын чарбагерлери топтолуп, демилге көтөрүп, ортодо акча чогултуп, анан Ош облусунда болуп көрбөгөндөй биринчи жолу эң жогорку деңгээлде уюштуруп өткөрүп атат. Коңшу Казакстан, Өзбекстандан бери катышуучулар келген. Иш-чара аябай жакшы болуп атат. Бул жерде ар бир катышуучуга өз-өзүнчө каша жасап бериптир. Өз-өзүнүн койлорун өз-өзүнчө кашага киргизип көргөзмөгө кезек-кезеги менен алып чыгып атат туугандар. Азыр эми биз ушу кашанын тосмонун ичиндеги кой кочкорлорду сиздерге тааныштыралы, көрүп алыңыздар. Негизи асыл тукум кой дегенде биз салмагы жогору, эти тыгыз, анан бою өтө жогору койлорду элестетебиз. Мына ушундай кой кочкорлор туугандар. Мынаунун салмагы жок эле дегенде 100 килограмм. Жок эле дегенде 100 килограмм. Атак 150 килограммдын тегерегинде болот. Жок эле дегенде деп атам да. Азыр эми ар бирин сурап чыгалы, сиздер көрүңүздөр. Менимче бул чыгарылыш кызыктуу болсо керек. Бул иш-чаранын ачылышын биз буга чейинки чыгарылышта көрсөттүк. Ошону таап көрсөңүздөр болот, эгер көрбөгөндөр болсо. Келиңиздер бир чекеден баштайлычы. Мына бул чекедеги чарба кимдики экен мына? Bu çarba kimdiki? Sizdiki mi? Kandaysiz? Жақсызбы? Çekeden başlayın ha? Atınızı tanıştırıp koysanız özünüzü. Atım Kutubek. Kutubek. Karakılca rayonundan gelgenbiz. Karakılca rayonunda özünüzün çarbağınız ha? Özümüzdün çarbağız o. Kana koylarınızı bir Memmin degen iki şöğünü tanıştırınız koçkarlarınızdı. Kaysını tanıştırasız? Kiliçkoları menen aytıp degende. Yani bulardı kiliçkoları olganda. Buna olçu? Onu biz nimeleri tokoz. Parodası ne? Parodası Gisar. Gisar. Boyu kança? Boyu 1 metr. 1 metr. Salmakçı? Salmağını tartıp görüyoruz. Tartıp görüyoruz. Çok. Satası mı? Kança pulu? Pulu 250 bin dota. 250 bin dota. Kança tiş bulup kalıp? 8 tiş. 8 tiş. 250 bin deyitken. 8 tiş. Abulçu? Bul 4 tiş. 4 tiş. Özümüzdün nimeden gelgen. Afgan balası. Afgan balası bu? Şıram degen koçkordun balası. Şıram degen liniyası Şıram'dan eken da? Liniyası Şıram'dan o var. Bağısı kança bunun? Bağısı 10 bin dolar da. 10 bin dolar? 10 bin dolar deydi tuğanda. Şıram'dın nevresi olup kala, balası olup kala? Balası mı? 10 bin dolar deydi buna. Gördünüzdür mü? 10 bin dolar tuğanlar. Bir normal maşinanın akçası da bu. Tuğanlar. Normal maşina. Bunda aytkanda 4'te 5'te Matiz'in pulu da. Turo. Rahmat aga. Da kingsi. Kana 20 bin dolar. Hazır bara olsa 20 bin dolar da var eken tuğanlar. Buna koç çarba kimdiki? Sizdiki mi? Gelin bir yaka gelin. Ya keleverin ya. Uyalma. Tartın bir yaktı. Keleverin ya. Uyalıp ne? Aga, siz özünüzün çarbağınızı görsetip atasız. Özünüzü tanıştırıp koyun. Ben Karakılca'dan bolam, atım Emil. Emil aka. Emil aka eken. Bu koy. Sizdiki mi? Koçkor. Kança yaş, kança tiş? 4 tiş, 2 yaş. 4 tiş, 2 yaş parodası. Parodas aralaştı. Aralaş. Pulu kança? Pulu alatırgandan sonra söyleşiyoruz. Kança kamdı? Erkekçe aytıp koyuyorum. Aylık adamımızın ikinci koyu alatırgandan sonra körüp atat aka. Ali kasapkana bağısın emez. Bunday aytın aka. Çok alatırgandan sonra söyleşiyoruz. Siz? Aytpaysiz mı? Söyleşiyoruz, yok aytmam. Başka da belgili koçkorlarınız var mı bir yerde? Aytın da bir mınçada bu şu. Karakılca'nın kanan bil. Kança da uçak bildim.
Ya aytmadınız da ne ale kımız berip bakkan okşoysak ha sekret kıldınız go. Erdeke berip baktım ya. Sekret bölseler oturuyoruz. Ala turganlar olsun. Mayli, özü bileti. Sıkanlar olsa satamam. Atak surap gördük. Suraz alarman çıktı. Aytыңчы sen abi. Ança surayız? Ja siz sen ana aytın aka. Men aldım men. 50 mingdan so'rayveraman da 20 mingdan so'rayman aka. 370'ke bermedim. 370'e berber. Bola turgani qancha bo'ladi? 300 ning pastini aytdi. 370'ke bermene sizge. Ketaveradida aka, biz non sanaymiz hozir. Bola. Deme bolsa so'raganda bolsa. Hem soda uşuntu baştaldı tuğanlar. Bu çarmada başka koşuda duran belgili koçkarlarınız yok mu aka? Var mı yakta koyma? Kana. Kimdiki var Kim koçkarın görsetedik? Kegilaçı görsetti, görür. Zorla satılır. Oşa koysanız aka. Oşa kotkilo deydik ha, öteliş kegila. Bir yerde boğasını aytpaydık şeydi. 89 jarım. Buna koçkarlarını qarаңыздар 89 jarım. Bunun boyu menin kindigim menen barabar boldu. Fadila Satlao. Kimdiki? Kep yaka. Salmağı Kev. 103 jarım kilogram. Siz gibi. 5. Kançadan bular? Bunlar her gün sarı yılda kaysın. Misal onu kara. Ondan keyin Ajimatov 20 bin. 20 bin son mu dolar? Dolar. 20 bin dolar. Oy, tuğanda. Klichko Aysarı. Kelingizler. 20 bin dolar jana aytып отқан qo'chqorim nerede ekan? Ta kelingizler. 20 bin qo'chqor. 20 bin de. Bu nerede? Bitta 4-7 GX turadi tuğanlar. 4-7 GX turadi. Biroq qarasından ekan. 89 jarım santimetr boyu. Anemi salmağı. Ya buna kuyruğu вообще başqacha qo'y. GX kishini oladi. Ha. O dümbasini qarаңызlar tuğanlar. Qirg'izning qo'ylarida dollarga chiqib turadi. Ya bunun parodasi ne? Alatovu Gisarbi ne? 20 kilogram bolçalar olsun. Ha? Qana yesi kimi ne? Bana geldi. Aka keling hele. Bu 20 bin dolar. Realni bahası mı? Yok, ballar tamasha qatar aytib qo'ygan o'xshaydi. Har zaman agile Qancha? 5000 dollardan ile. Ha. 5. Ya bir fittin ele pulu turib be. Tamaşalashmoqladi. Bolushi qancha bo'lar ekan ham? Bilmayman. Parodasi ne? Boyu Taza Afganda bu. Toza Afgan. Taza Afgan. Buna ökö taza Afgan. Buna ökö o'shoning baldari misali Simesh bular enesi Gisar atası Afgandar bunalar. Bular qanchada? 4 dish. 4 Bular dile 300 mingdan deyapti. Mana ökö taza Gisaralar. Narkoku. Hı. Onlar qanchada? Alardı 150'den deyapti Gisarlar. 8 jarım kilogram. Ha, bu yerda jana uyushtiruvchilar aytdilar da Alatov parodasında ko'rsatamiz dedi. Bu Alatov parodasi qanday o'zi? Qanday qo'y? Sizda bormi yo'qmi? Bu Alato degan bu mındayda mına şu Simeshler chiqib atpay mına yerden. Afgandın balası enesi Gisar mesni qo'ylar aralaşı uşunday sööktü çoğurak bolup chiqib atat. Emi paka at qo'yishga erterek hazır el jurt görsün, el inanıp anan keyin bağ berse. Значит, mınаны көрүp туруp je Afgan diye albatабыз. Je bolsa Gisar diye albatабыз. Je bolsa Arşan diye albatабыз da. Sebebi oşol sebepten hazır mına выставканы өткөзүп жатабыз. Эми Куда кааласа эл көрсүн, бааласын, ат секин болот Куда кааласа. Быйыл өткөзсөк, келирге өткөзсөк, секин анан чыгат ушундай. Эл көрүп ынаныш керек, главный. Мен өзүм ат коюп алып, мынандай дегени менен туура келбейт. Себеби эл ынанып, эл көрүп баалаш керек да, анан ат коюлуш керек деп ойлойм мен. Анда урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, мен жана башында пародалар боюнча айтканда Алатоо пародасындагы деп да кошуп койдум. Кечиресиздер. Анткени уюштуруучулардын бир экөөсү айтты эле, ушу жаңы чыкканды Алатоо деп койсок, бу Алатоо деп койдук дегендер да болду. Так коюла эле экен. Бул бир чечимге келиле эле экен, демек бая ортодон чыккан бир парода бул Алатоо пародасы экен, туурабы? Алатоо пародасы болот Куда кааласа. Себеби азыр бизде бүт аралашып калган. Афган, Гисар, Месни, Кой, Арашан болуп. Анан ошентип Симеш болгон сайын сөөк чоңоюп, бой чоңоюп, ушундай чоңураак сөөктүү болуп атат. Куда кааласа бу келечекте болот. Алатоо, башка Куда кааласа, көпчүлүк Алатоо деп атат. Может быть, болот Куда кааласа. Болуш керек Куда кааласа. Эми бул атты тезирээк коюңуздар, эгерде Симешти алып чыгып Арашандай алып чыгабыз десеңиздер. Алатоо деп коесуздарбы, башка деп коесуздарбы, тезирээк чыкканы макул. Сунуш, ака. Алатоо деп койсоңуздар, тезирээк коюңуздар. Болбосо тез
кабар деп коюп салам ака. Elonatın Cemal'in barmı? Тез кабар дүйнөгө тез кетет анан ака. Туура. Ан үчүн Жа тез кабар дей берейин. Ан үчүн кичине эмгек керек. Ошо коюш түштүк региондо 5,5 миңден кем эмес болуш керек. Регистрация болуш керек жалаң ушундай порода. Анан өзү мыйзамдуу ошол Айыл чарба министрлигинен көрүп Каттоодон өтүш керек. Каттоодон өтүш керек да. Биз алдын ала азыр айтып койсок, али төрөлбөгөн балага ат койгондой болуп калабыз. Азыр убакыт бар, кичине мезгил өзү талап кылып атат. Өзүнүн этабында кетип атты. Кетип атат. Кудай кааласа болот. Кудай кааласа. Кадам таштай берели. Сизге рахмат. Рахмат ака. Рахмат. Булак абыз, туугандар, Аскар акабыз ушу Ошо булусу боюнча чарбагерлердин алдында турган киши. Так, улантабыз. Бу жерде агаларыбыз TikTok'ка тартып атат. 88,5 santimetre. TikTok'ка кирип, тез кабар дейбиз де, ошол жактан биздин каналга катталып коюңуздар. Тез кабар TikTok каналы. Так, кайсы чарбаны көрөлү? Keyinki. Азыр. Мына чекеден көрөлү, чекеден көрөлү. Келиңиздер, мына жакта көрүп коелучу мына жерге. Каракулжанын койлоручу, Каракулжанын. 87 kilogram. 87,5 kilogram. Кимдин кою бул? Кимдин кою? 87,5. Baklishko Monika. Аскарбек аканикиби? Бул дагы. Аскарбек ака, мынанын пулу канча? Aqalağımızın barı. Мени соолуктарым. Булар канча пулу? Boş karası. Soğuklar. Aqalağımızın soluğu. 200 миңден дедим. Жоқ екен. Эгер желайшы болбосо саткым деле жок. Сурагандарга 200 миң сомдон Zuriden дедим. жоқ. Munarçı. Кызыгып коюп атышат эми. Туугандар, мен кимдин чарбасын көрсөтсөм, сиздерге жардам болсун, мен сразу телефон номерун дагы сурап кетейин. Болду, жоқ. Айтып коюң. Телефон номерум 0776 менен 44 68. Davranov Murat. Ошого чала бересиздер. Рахмат. Аскар ака. Так, Болду. мынау чарба кимдики? Да, бул жана Каракулжан чарбасы, а? Мына чарба кимдики? Сиздикиби? Soluğu. Batken. Atabek. Эси кана? Baklishko Каракулжанын Sulu. чарбасы. Бу жерде белгилүү кайсы кочкор бар? Кайсы мынабы? Азыр дагы бир күчтүүсү кетип калды. Бул кайсы кочкор, Atabek. Batken oblası toğanlar. Тартыңчы ака. Мен карап тур. Baklishko Sulu. Мына кочкорду караңыздар. Ва, куйрукту караңыздар. Бул канча сомдук экен? Долларга Batken 20. oblası. Dur öyle. Atabek ağızdan Baklishko Sulu. 87 santimetre. Klitschkası ne boyu. ekan? Klitschkası жоқ. Boyunun Ürküt. tükteki 87 santimetre. Boyu kança? Anemiz salımada Boyun em ölçöz da. 104 kilogram. Bes dağı em ölçülür. Каракулжада багылгам. Карагулжа жаңы эле келди өзүнө. Жаңы келди. Эми будан бияк ошол жакта Nasıl болот. bilen şu Parodası ne? koyular bitti bir Арада kançalar азыр koymasın. Аскар ака айткандай, ушуларды эми Ondan keyin iki diş Aralaş. koçalar ötөбүз. Barыңızдар, daya tursaңыздар. Бирок, Вакытты тезден туғандар. өткөзөлөр. Куйрук өзгөчө экен мына. Конкретный разрез бөлүнүп турат туугандар. Көрүп турасыздар? Чарбегер агарларыбыз. Бая эне айлантып коюшпу. Нақта ушуну ушундай кылайлы койлорду деп. мына кочкорлордун кочкору экен. О, караңыздар. Орус бүттү. Бул жок эле дегенде бир 200 килограмм чыгат, а? Assalomu alaykum hurmatli qonoqlar. Zor kочкор. Bir qutmanli günüңүздөр менен Ушундай кой чыгарды. Ушундай кылып өтүп бар жок. Сиздерге Бар жок корондо койлорубузду кочкорубузду ушундай кылыш үчүн аракет кылып атабыз. Ушул кочкорду. Алдыңыздарга Зор. bir тартууламакчы. Анда эмесе Кара Суу районунун маданият. Так, кийинки чарбаны көрөлү. Мына жерде дагы бир чарба бар экен. Көңүл буруңуздар. Мына чарба кимдики? Нурuz микрофон берип кой берсең. Ким бар таластыктардан? Assalomu alaykum. Qanday? Жақсыларбы? Таластық туғандар бардығы аманбы? Азаматсыздар. Қандай қойларды алып келдіңіздер эми? Арашан пародасында койлорду алып. Арашан. Кайсы кочкорлорыңызды көрсөтөсүз? Мисалы, эң чоң кочкоруңуз кайсы бу жерде? Черный приз деген 6 тиштен. Не деген? Черный приз. Черный приз. Чүй областы. Кайманаты. Мына жерде жана Черный приз деген кочкор келип туруш, Кенжебек Бөкбоев агабыздын кочкору экен. Бул кочкор тууралуу айтсаңыз, канча веси, жашы, тиши? Бул жашы 6 тиш. Веси азыр куутта жүргөн убагы. Кууттабы? 150-160 тегереги. Иштеп аткан кези да. Иштеп аткан кези. Бул Кенжебекке сатпайбы экен? базыга сатат.
Ha? Bazı satalım. Bazı kança? 20 dolar. 20 ming dollar. 20 ming dolar. 20 ming dollar. Boyu kança? Boyu 1.5. 1.5. Mustafa da 1.05 çempion. 1.05 yani. Mustavkada çempion bolgan. Çempion boldu. 4 kişinde. 4 kişinde Mustavkada çempion boldurgan Qo'chqor. Parodası taza Hisar ha bu. Değil mi? Araşan degen. Araşan. Madan Araşan. Aksakal'ın korozundan çıkan. Kimdin? Madan Aksakal'ın. Madan Aksakal'ın korozundan çıkan dünyadan ekan. 20 ming dollarlık Qo'chqor. Mana realdu bahası. Biz jana aytib ötken 1.47 GX'nin bahası tuğandar. Tuğandar. Mına ortaça aytib otam. Daha qanday Qo'chqorlar geldi? Kenje ekan. Hurmatli otaxonlar, Sirkanın bez yagında turganlar. Buna olma. Bu ne degen Qo'chqor? Karol degen. Karol. Iki diş. Paroda Araşan. Uşo hemen baldar. Yaşı 2 diş. Pakiliçka. Çorny Pristin baldar. Çorny Pristin baldары. 102 Ata bala ekan da. Ata bala. Ata bala. Ana Ata bala. men özüm de 2 yetişten 2 odal. 3-cü Qaysini olib keldingiz? Qayraliya Davronov Yıldızbek Avazqa Çuy oblasti. Buna Qo'chqorlar ekan. Bu Tianshan degen 2 diş Qo'chqor. Malash. Masorok 2 diş. liniyası. Pakiliçka. Bazı kaça bunun? Bazı 2000 dolar bolsa berem. 200 dolar verse verir. Yarım Ha santimetre. bulçu. Ya. Bulçu. Davronov Yıldızbek 5000 dolar bolsa berem. Çuy oblasti. 5000 dolar. Akırkı Bu da 3-cü iki diş. Bu da iki diş. Salmağı 155. Yaşı 2 diş. Pakiliçka. Boyu Malash. 95. 95. Bunuku 97. 97. Qaysi telefon nomerlarga baylanışabız? 0555 19 72 Malıştan 89. salmağı. Talastan gelgen çarbagerlerden telefon nomeri da aytıldı. Kenje agaga çıkış üçün dele ошол номерге чала бериңиздер, ha? Kenji ağankı bölük. Bölök. Көп айтып қойдың. Siz эми өкүлү катары кайсы номерге чыксын? 707 200 Келіңіздер, ondan кейін мына Ушуга чала бериңиз. Жалаваттан баштайбыз. Ушуга Таластан келген асыл тукум койлор Арашан пародасында. Жалават. Андан кийин мына Аяқ жерде тұрыңыздар, ha? Ноокат районунан келген чарбанын койлору бар. Ноокат району бул чарбанын ээси ким эле? Жоласы бүттү. Ким бар? Ушул жерде. Ого. Beyşekanı var. Yes bir kazayın ona kişi. Кирсем болот экен, а? Келиңиздер, урматтуу туугандар, бат-баттан. Qo'chqorlarni qarangizlar, ey. Ашып кире берейлем, ha? Qoroda cho'ng'ayg'omizga, ey. Süzüp qo'yib, ey. Tutarın qarayış tarpoqtun üstünde var. Minimal olsun. Buna murdasını qarangizlar. Boloyon qo'biyaga, ey. Paroda Araşan. Bayış. Tuğanlar. Bektiyanov, Bayış. Buna kimdiki? Krişka. Çorny. Qo'chqor Chili degan. Chili. Üsöndük. Yaşı 2 diş. Krishka Chili. Qancha jash? 6 diş. Paroda. Bektiyanov. Hibrit. Bayış. Hibrit. Krişka. Yangi chiqa turgan paroda. Alato. Bolochoq Alato. Bolochoq Alato deydi. Bolochoq Alato parodasi deb atadi, endi. Boy qancha? Dayarбы? Boyu bir qancha? Tashqayev Murat ağa. Damir. Boy bunaning boyu qancha Chili'nin? Ha? Dayar turmuşlar. 1.3 deydi, 1.3. 1.3. Kelingіз, бұл жаққа алып келе беріңіз. Buna Chili'nin bahası qancha? Bası esi yo'q elenmi? Esi yo'qmi? O. Daha qaysi qo'chqor bor bu yerda? Araşan. Ya, Chili'nin vesi qancha? Vesi qancha? Belgilimi? O'lchangan emas, ha? Em qo'yla. Ağızdan paketişka. Boljalda qancha chiqishi mumkin? Boljol 180. Andan keyin Aybek ağızdan qaysi? Boljol 180 deydi. 114 kilogram. 200'den aşıp ketediler. Qanday deysiz? Bu qo'yga qo'yilib kelibdir da bu. Eğer bunu to'xtatib olib baqqanda bu o'g'ri chiqadi. Bular Araşanlar bilan tevişe turgan nimesi var da bunun. Özüyüzden çıkan paroda şuncha. O'z yüzden chiqqan paroda deb atadi, ham Bolochoq Alato deb aytib atadi tuğanlar. Ehtiyot qil. Mana bu quyruqni qarangizlar tuğanlar. Mirlan ağa. Mana quyruğu sal dumuq var ekan, dumuq. Mana jerimda dumuq bo'lib ketadi ekanda. Nursultan. Krishka Braus. Boyu Ayamda qattiq qo'chqorlar keladi. 99 santimetr. Mana qo'chqorchi buna. Araşan. Siznikimi? Qancha jash bu? 2 yaş. 2 jash. 2 tishbi 2 jash. Nursultan 4 salmağı 109 yarım kilo. Bası qancha? Bas 150. Krishka Braus. 150 so'm. 150 ming so'm. Almxulov. Yıldızbek. Boychi. Boy 1.2. Krishka. 1.50. Belanosh. 1.2. 1.2. Jalat oblasti. 1.50 degende uyg'ilib tur, 1.2 ekan tuğanda. 1.02 da. Shunday. Quloqlari dili bunday o'rta ekan, ha bular.
Çilinin kulağı qanday? Çilinin kulağı. Bu dele orta ekan, biroq boy uzunluğu uzun ekan da. Uzun keladi ekan ha. Bayağı. Çili hazır arıqıрақ. Afgan qo'ylarga o'xshab uzun keladi ekan bu dele. Salmog'i Noqatning mesni qo'ylarning baldari da bular mesni urug' bular. 13. Hem shuni ham Alatoq deb at qo'yib o'tamiz da shularga. Alatoq deb qo'yib atibdir уже to'g'anda. Urug'ni ham eski qo'ylar, noqatning mesni qo'ylari da bular. Tasbay Po'latbek. Mına şu hazır. Mına Çili de otat bu tüp kütegi bizim çarbadan çıkan. Mına oldağı ben özümün çarbama çıkan. Onu şu ülkelerimi algan. Mına özüzdün noqattın qo'ylari. Akırkı qancha yıl aralığında bu gibrit bolup şunday çıktı? Bizde hem hazır gibrit bolup çıkkanına biz köp yıldan beri qo'shqorlarni chetten alıp geliyoruz. Основной Tacikistan, Afganistan'dan alıp kelgenimizge bir почти 7-8 yıl bo'lib qoldi. Anan ошол аргындашып отуруп, мына өзүбүздүн местныйле qo'ylarдын балдары ушуларча. Мына ушул мен жеке өзүмдүн коюм баласы, бул дагы мен инимдин бала, бир тууган инимдин коюн чарбасынан. Ona çatağı ekan o'zi. Bir aşkanda da kaçırıp qo'ya turgan türü var ekan bunun. Mına şu qo'shqorlarda mına biz основной mına Tajikistan'dan alıp geliyoruz. Mına şulda birinki Tajikistan'dan gelen qo'shqorlar şu. Uruktuğa koydursa bulardan bağısı kança misali? Gününe bir koyduruşuna, bir kaçırışına bağısı var mı yok? Yok bizde anday bir koyuşuna degen anday nerse yok. Onday nersege koybayt. Koyulganda bu uruktuğa özü alıp koyat. Jeke. Jeke özü. Ben arendaga koyup anday degenlerde bizde noqatda. Ali buqani shunday qiladi ku? Va buqa bar. Koy yok. Qo'yga yo'q. Şu negizde ketdi hozir. Asmiyene qilib biz uruktu jandırıp şunday uruk alsak degen kelechekte nememiz var, ümitimiz var da. Şunda bir koydan, qo'shqordan uruk alayın. Shunday ümit planlar var ekan to'g'anlar. Manavi qo'shqorlar ko'rib turasizlar, bir qashaning qo'rovning ichida 7 qo'shqor turadi. Bular noqatdan asıl tuqum qo'shqorlari gibrid, bundaycha aytganda o'zlari aytib o'tadi, kelechekda Alatoq degan paroda bo'lib qolishi mumkin deb o'tadi. Hem Alatoq deb ertaroq qo'ysa qo'yib qoldi. Bo'lmasa anan tezkor deb qo'yib solamiz da. Çok hem hazır bizde Alatoq deb at qo'yilakmiz. Mına выставка негиз максаты şu özübүздүн чарбаны элге даңазалап көрсөтүү. Анан at koyduk деп айтат. Hiç kim ayta alбайт ат. At koyгандан айтат. Мына май эт багытындагы qo'shqorlar деп азыр чыгарып атабыз выставка. May et bağıtındagı qo'ylar deb çıgarılıp atır эми. At qo'yish uchun atayın belgili bir sanda qo'y qo'shqor bo'lish kerak, charba bo'lish kerak. Ay charba ministrligidan atayın qattovdan o'tib to'g'anlar dokument alish kerak. Ошондогонда мындай официалдуу расмий paroda deb эсептесек болот. Ta kийинки чарбаны көрөлчү. Noqаттыктардын чарбасы аябай жакшы болуптур. Кайсы район бул? Бул да noqат экен, а? Бирок соолуктар бар экен. Саламат. Qandaysiz? Yaxshi. Suratga mayli. Az suratga chiqib qo'yaylik. Tezroq ham, men efirdalaman. Surat. Ataqtu milyondun balasi. TikTok'tan ko'ramiz bak. Jalovat oblasi. Zalqaro. Mirla. Buna soğuluq o'xshaydi, ha? Soğuluq. 4 dish. Bağısı qancha shunun? Bularning bağısı yo'q hozircha. Bağısı yo'q, qo'ylarga, ha? Mana noqatdan so'liq qo'ylar ekan to'g'anlar. Biroq 120 kg. Buna 120 kilogram chiqdi bu. Jalovat oblasi. Zalqar. 120 kilogramlik qo'ylar mana noqatdan bag'ilib atibdi. Boyu Charbada. Ko'rdingizlar? Tak. Mesni qo'ylar da. Mesni qo'ylar. metr. Buni ne menen baqqansizlar, tamaki menen baqqan emaslar be? Hazır bizde tamaki yo'q, buna şu Jayitda жүргөн, bizde қолдау bag'ilbayt. Jayitda жүргөн qo'ylar talada. Taң қалып атам деймін, тамеки менен баққан емессіздер деп мен тамаша қылып атам туғандар. Ноқатта тамеки көбе келет қо. Атак эми кадимкеле чөп жеп жүргөн, жайытта жүргөн койлор экен да. Баары тамаша туғандар. Рахмат а сизге. Та, улантабыз. Бияқты да көрөлчү. Та, бул кайсы райондун чарбасы? Баткен. О. Мына ке. Kim söyleyet bu atkendiklerden? Kim var? Ayşe var? Kim? Maraşan. İsayev. Ya Ayşe var. Kana kayaktas. Siz Batkenden geldiniz mi? Batkenden. Atınız? Atım Maksat. Maksat. Maksat hava. Ayşe var mı? Koylar boyunca aytın. Koylar boyunca şu
Gisar da bizdeki bu Batken Gisar. Gisar. Batkende Gisar köp. Gisar köp, Araşan var, Afgan var. Eng belgili koçkor kaysı berdi? Berdi bardığıyla belgili koçkorlar. Misal. Misal. Eng kattası kaysı? Batkenden kelgen eng kattası. En kattası mına Akşehir abi. Bravo. Onun nargı kimdiki dören aldı. Tarazaga çıktı tuğan. Berden daha mına var. Misal eng çoğun mına kança turat bağısı? Ha? 105. Boyu Akçası. Akçası 150 bin. 150 bin. 150 bin deydi. Buna Batkenden kelgen koçkorlar. Akçası en kımbat koçkor bekta milyon var. Ana? Buna berdi. Milyon? Ya ona öldüğünde sıtta. Anı bağısı kança? Milyon da yapmayız. 1 milyon som. Gelinçi görölüşü. 1 milyon som deydi tuğandar. Bu hem 10 bin dolar, 12 bin dolar bol kola. Hazır. 12 bin dolar. Mına bu? Ha, mına bu? Salmağı. Ya, 1 milyon somdu koçkor uşul be. Kliçkasın diye bunu. 142 kilogram. Ha? İsayev Mirbe. Tank abi. Tank den bir abi. Nemenen bakkansın? Kadim gideyle Cem. Örüktün denegmenen bakkan emesiz bak ha? Denegem Cegen. Cegen. 1000 somduk örüklerdi Cegen deydi. Milyon somduk koçkor eken tuğandar. Batkennin koçkoru. Özü sıymıktın koçkor eken. Yaşı 2 tiş. Bu kança tiş? 2 tiş yem oldu. 2 tiş mi oldu? Boyu Bağısı milyon bu. 95 santimetre. Çözde. Çöz. Gelişmasak çöz. Telefon. 72 minin. 30-20 önlü. Adres. Batken. Özü. Bakiliçka Karay. Zor. Karablevski linya. Qaysı liniya? Karablevski. Karablevski liniya deydi. Жақсы. Jağı Nasarok'tan. Ene jağı Nasarok'tan. Tağa jurtu Nasarok tuğandar. Tağa jurtu. Жақсы işinizge келек aka. Tankты niyesi eken. Tak, keyinki çarba. Mune kadar tartıp otat tuğandar. Oho. Leylekten gelgen mi? Koldu verine. Kulundunun koçkarları bu. Azamatsızlar. Özünüzü tanıştırıp koyun. Men özü negizi Ahmad Islamбек Asılбекович. Fermer Asılбек atanın koroğusundan bu koylar. Oo maşallah. Жақсы go. Özüz çarbaçılık men alekten öz. Özünüz. Kança yaştasınız? Men 28 yaştamın. 28 yaşta. Kança koçkor alып keldiniz? 3 koçkor alып keldik. 3 koçkor. Muna koçkorunuz boyunca aytыңчы. Yaşı, tişi, boyu? 6 diş koçkor. Boyu 1.3-1.5'in atarabı. Kilogramını hem veske koyuyoruz, ves taraz seçet. Hazır 5 bin dolara suradı satmadık. Satmadınız mı? Yok, satmadık. 5 bin dolar. Altır bitta bitta caz minip ketip koyun da. Yok bunu men 100 koyuğa koşsam, her bir kozunu 50 bin 100 binden satsam alacağı bana выгодный. Bunu özü alektenip, çarbaçılık men alektenip, жақсы malды öndürüşke hareket kılıp atамыз da. Elge dağın жақсы malları tarqatışka hareket kılıp. Bu gisar mı? Afgan. Afgan. Bunu gisar koyluğa koyup, argınlaştırıp, gibrit kılıp жақсы koyluğu çıkarıp atамыз. Smешный mesni. Kede men de adaşıp ketem da. Oşu Leylek Batkenden gisar menen Afgan ekö o şayaktan köp keledi. Ekönün ayırması ne özü? Gisardın boyu çoğun болады. Afgandın. Gisardın boyu kiçineke болады. Бирок экөө тең сулуу, экстерьер жагынан жакшы. Экөө аргындаштыргандан кийин мындай гисар кичинерээк болгондон кийин бул чоңураак экөөнүн эми кичине дагы чоңураак жакшы местный койлор чыгат да. Ата чистый привозной афган койлорду алып келип атат. Бакса биздин жерге көнүгүшө албай атат. Булардан чыккан койлор эми местный болуп жакшы болуп өзүнүн жерге жер сиңип жакшы өнүп атат. Kuyruğun göreli kuyruğun. Kuyruk var eken ama Kuyruk var eken Buna başlı karanızlar. Başta özgöçü. Buna ne baş dep koyuyoruz? Baş özü hem 7 kilo çıkardık şöyle özü. Kuyruktu men köter albayım akala. Kuyruk var eken. Menerge biznerse kıstırıp bekitip koysa hem buladı kede ortasıga. Dollar. Ha? Beri jetelen aka. Özünüzdü südüreydik o bu. Biroq Leylekten kelgen dadıl koçkor eken. 5 bin dolarga berip epsiz.
Aka bu örük jeybi, örük. Yok örük jebet. Örüktün denegin jegen mi? Jegen. Jegen. Ana. Leylekten kelgen koylar örüktün denegine bağlat tuğanlar. Şu dağın sırap koyuңuzlar. Ona balası. Ha, balası mı? Yekitiş. Yekitiş balası. Şunu enesem gisar, bana qara ayırması. Atanın balası kende? Bunu kança deysiz? Bunu satqa qo'ygan jo'qmiz. Prosto körgözmü. Köz tiybesin aka. Rahmat. Allah razı olsun. Yemi telefonunuzu aytın. 771 11 40 50. Şuga çala veremiz ha? Şuga çala veresiz. Qo'chqor kerak bo'lsa. Qo'chqor kerak bo'lsa. Bo'ldi. 400 baş matka qo'y bar, o'sha uruqqa qo'shqorlar bar, qo'zi qo'shqorlar kerak bo'lsa çala veresizler. Mana. Ben ma'lumotni yetkirdim, qolganini o'zingizlar suylashib esepteşip olingizlar. Men aralashmayman o yog'ina. Rahmat. Biroq taq esepteşingizlar. Shunday, rahmat ha. İşingizga iyilik. Mana Leylekten özümdün jerdeşlerim gelip tur. Kulundudan tuğanlar. Жақшы. Qo'chqor jaqdi. Da, bu yoqda qanday charbalar bor da? He, ayoy charba ko'p ekan. Men bardığın chekeden ko'rsata olmayman da, terib qana ko'rsatayin, tush kelganin tuğanlar. Misal mana yoqda bana bo'lib o'tadi o'xshaydi. Aralashaylik. Talasning qo'ylari ne? Talasning qo'ylari buni? Yo'q, talasning. Çüydükü. Özünüz tanıştınız mı? Men Aytbek Keminden bu. Keminden geldiniz? Kança koyup geldiniz Qo'chqor? Qo'chqor mına 3 qo'chqor mına bu baldары 5 aylık qo'zular. Elita bu. 5 aylık qo'zur uşunday. Kulaqtары 22, boyları 83 hazır. 90 bin somdan her birim berip. Bermediniz mi? To'xtang. Balasıga çeyin atasını suraylı. Bu atası Linya Ayup, çempion, Vıstaki. Kaysınısı atası? Atası mına bu Ökö. Kara Jorgo Bugay, Kara Jorgo Dubay. Kliçka. Telefonu surap koyalım ağızdan hemen. 707, 76, 89, 76. Kazakistan'dan dağı, Kırgızistan'dan dağı, Özbekistan'dan dağı şu nomurga çala veresizler tuğanlar. Anan жақынкы mezgillerden başlap Türkiye göre başladı bizim teska vardı. Türkiye'den dağı kardeşler çıkıveriңizdер telefon nomuruna çalıp. Жақшы, bunu kançaga beresem? 20 bin dolar. Her birin? Biri 20 bin dolar. Aytsa işenmeysizler. 20 bin dolar. 20 bin dolar bu arzon. Çüyge varsan 35-50 bin dolar qo'chqorlar var bırak. Hem bayke kozların satsan 15 kozu satsan aktayt. Rakanın çocuğunu satatma 20. Tura. Ya bayke bu biz dıykamız da bizke seleksiya uşumen. Bu kişi Turaydı o da. Turaydı o da. Bu kişi Turaydı o da. Padderşka kılı o da. Bu Faroda araşan Linya Ayup. Ayup degендин liniyasından eken da. Kozu gezine market. Özü tuğandar. Mümkünçülük bolsa mına şu koy biznesni başlaş kerek eken dep kaldım. Asıl tukum koy çarbalarına mani veriş kerek eken dep kaldım. Koy bakkanda bu bereke var deydi. Mına kudul tınara kavuz beker bu koy çarbasını aralaş jürbeyt ha. Bir neseni bilet o kişiçi. Bir neseni bilet da. Şu arkasından bizde tüşet okşayız ekin. Qana? Janağı 90 bin somdan berbey koygan qo'chqorlari. Qo'zi qo'chqorlar. 6 aylık? 6 aylık deydi qo'y. Azamonu bağıştı 90 bin somdan. Berbedi mi? Yok berbedi. Hem berbep turman 6 aylık qo'zilar, qo'zi qo'chqorlar tuğandar. 6 aylık. Anan emi köröstürde. Jana telefonunu ayttık ati kişinin. Bolganda daga Ayup degen liniyadan eken tuğanlar. Liniyasına, primoy liniyası eken, oşo liniyasına köngül burup ala veresizler. Tak, çüydön keminden kelgenler eken. Anan kulağı tuğanlar. Kulağın kança dediniz? 22, 21. Kulağı 22 dedi. Bir karıştan biraz açıp dur. 83 aldı. Bir karıştan biraz çoğurak eken. 22-23 kulak. Dağı 2 santimetre ösöt deydi. Hem köz tiybesin birinciden. Malga da köz tiybesin. Adamdın nazarı adamdın közü jaman, köz tiygenden Kuday saktasın. Uşular çoğoytup, uşulardın baldarından çıkarbada şunday
Koylar, qo'chqorlar ko'paysin da. Rahmat. Sizga de rahmat. Çüyden boşqa hoş geldiniz. Keminden. Rahmat. Keminden. Tak, bu yoqqa жүрөлүшү. Bu yerda ham savdo bo'lib atқан ekanlar. Çüyden kelgan. Ana bu yerda tuğanlar, ko'rib turasizlar. Bunda qo'zi-qo'chqorlar bor, aralash gibridler. Bu yerda ham aralash kelgan. Kimniki sizga? O bizniki. Özünüz tanıştırıp koyun. Nurbek men atım. Talasdan gelgenbiz. O, Talas sergesinden. O. Ne koyularda alıp geldiniz? Qo'zi-qo'chqorlarni olib keldik. Shularni mi? Ha, shularni. Hem ne paroda? Arashan. Arashan. Qanchadan satib o'tasiz bularni? Startovoy sana 50 dan o'tamiz. 50 ming so'm. 50 ming so'm. Talasda dile bağlar shunday? Talasda dile shunday. Shunday. Qo'rg'ondan olib ketadi. Surib o'tadi. Жаңа birovni savdo qildik. Kichkina kelish olmay qoldik. Telefonunuzu ayting. Bo'lmasa telefondan kelishasiz-da? 504 92 22 23. Atınız. Nurbek. Nurbek. Qo'zi-qo'chqorlarga chiqaverasizlar, tuğanlar. Germes'in liniyasi. Kimden? Germes'in liniyasi. Germes'in liniyasi deydi. Liniyasida ma'ni beringizlar. Tak. Tak, bu yoqda dag'i bor ekan. Qanday? Denso'l yaxshi? Qo'zi bag'ar-ku, qanday? Azamat. Kelingizlar. Bu yoqda boshqa rayondan kelgan çarbalarda ko'rsatib qo'yaylik-chi. Ta, qaysi rayondan keltir mana çarba? Buna qayoqdan çarbası ekan? O, narxida bir gap bor ekan. Kelingizlar. Второй кличка. Золотой зур. Emil Hacı. Ana Qursan aka o'zi bu yerda turadi. Bir narsa bor o'xshaydi bu yerda. Qaysi kimning charbasi ekan? Kimning charbasi? Assalomu alaykum. Sharoka, denso'l yaxshi, ishlar yaxshi. O'zingizning charbasi. Qursan akaning Oqqula asıl tuqum jilqi jana qo'y charbasi. Qursan aka o'zi jeke ishker, ulguli ishker. Shunday kishilar ko'p bo'lsin. Qani kelsin. Shu. Ha, qancha qo'chqor keldi sizdan? Hozir bu yerda eko keldi. Girmeyli 3 kere koyacak abi. 5 minutga. Meyli. Ha? Siz de qorovda çoğ oyğansiz, men de qorovda çoğ oyğam. Juring anda kireli. Mına. Der açar, sırtqa çağır sırtqa. Ya bo'laveradi, ichkari kirelichi. Sandan atib qo'yar. İchkari bir kirelichi. Oo, Qursan akaning qo'chqorlari. Qo'chqorlarni qarmatgan. Qursan aka. Buna qo'chqor, qanday qo'chqor buna? Qizil qo'chqorimiz. Bu usul Alato. Buna bu Alato para özüzden Alato dep koydum. Usul at çagatma, usul attı koyul degen niyetimiz var. Bizim özüzdün koylarımızın arasından usul Arashan koyulup, Afgan koyulup, Gisar koyulup, özüzdün koyların arasından çıkan qo'chqor usul. Bunun tişi 6 tiş, 3 yaşar qo'chqor usul. Bu qo'chqorumuzun ati Aqbura. Bu qo'chqorumuzun yaşı Aqbura. Görgözüp qo'yingizlar Aqburani. Bu oşol. Bu qo'chqordu biz bu yil satib olganmiz. Bu привозной qo'chqor. Bu yil Xudo qalasa usul özüzün qo'ylarga qo'yib, uşudan uruqtandirish uchun olganmiz. Bunavi Qursantın 2 tiş qo'chqori. Ova. Aqburani aytib qo'ysam, tigi bizni zam Samat jigitniki. Narqa, Aqburachi. Hozir jang olib kelib, Toshkentdan Aqbura deb at qo'ydi. Mana o'zimki, o'zingizning qo'roqdan chiqqan mana. Ha, mana qara. Bu sarı 2 tiş bu. Xudo qalasa shu Lalato degan. Qursantiki? Al, sarı narqining kilishkasi 90 degan. Kilishka. Ha, 90. Bu qara bu o'zingizning liniyadan chiqqan 2 tish. Ha, Lalato degan Alato degan parodadan chiqaramiz, Xudo qalasa. Kilishkasi Arqar degan. Arqar. Ana уже hayvanatlar qo'yilib turadi. Hayvanatlar qo'yilib olsa bo'lmaydi ekan bu. Mizan bo'yicha shunday ekan. Bular qaysinisi sotiladi? Borib sotiladi turgan? Yo'q, bu yerda sotiladi turgan yo'q. Bu yoqda polni shu bu yil qo'yila turgan qo'chqorlar bu yilda turganlar. Bu yildan keyin anan sotilishga nomerlarni berib qo'yamiz. Hozir nomer berasizlar, bermaysizlar? Beramiz. Ayting. 0707 417 999. Şef özünüz aytib qo'ying. Bizniki bo'ldi nomer. Ha, bo'ldi. 6 tiş. Yaxshi. Muna oldagi o'sha Qursan tovanning qo'rosidan chiqqan bu usul Alato parodasi. Bu 4 tiş.
Bunlar bizim liniyadan eкен да? Ошо курсанттын сенин линияң. Курсан ака. Бул кочкор бизнести канча сом менен баштаса болот ака? 125 килограмм. Канча сом эмес, буну бизде кочкор бизнести илгери пайгамбарыбыз баккан. Азыр эми биздин мына ала тоо порода чыгарабыз деп атканыбыз жөнөкөй карапайым капчуктуу элдин чөнтөгүнө ылайык 70-80% тоодон жайыттан чыга турган койлорду чыгарып атабыз мына Кудай кааласа. Максат бул жерде конкретный туугандар ала тоо парадасын чыгаруу дагы бул өтө чоң максат болуп атат. Ал үчүн бул команда эле жетишпейт. Жалпы эр жапатырмак мына ушу кочкорлордон урук алып чарбада козуларды, койлорду көбөйтүп, белгилүү бир санга жеткиргенде гана бул атайын каттоодон өтүшү мүмкүн да. Ошондой болот. Так, чыгайын эми. Рахмат. Мына уюштуруучулардын дагы чарбасын көрүп койдук. Чоң рахмат. Рахмат. Так, мына жакта дагы кандай чарбалар бар экен, аралап көрүп коелучу. Мына сары кочкорлор кимдики экен? Барбы ээси? Сизби? Каяктан келди ака? Чүй областынан, Сокулук айылынан. Сокулуктан, Эмне порода? Арашан. Арашан. Канчадан деп атасыз буларды? 200 миңден. 200 миңден ар бириби? 1,5 жаш. 1,5 жаш. 2 тиш. 2 тиш 200 миң сомдон. 200 миң сомдон. Телефонуңуз? 502 33 32 97. Шуга чала беребиз, э? Жакшы. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Иш-чара жакшы болот абы бүгүн? Жакшы, жакшы. Жакшы болсун. Так, бияка дагы келебиз. Келиңиздер. Иш-чара кандай болот атат бүгүн? Жакшы, манайларыбыз ачык. Баткен. Бактияр, кара кайсы? Кудайга шүгүр эме. Жакшы эле болот. Жакшы манайлар. Жакшы. Тамаша кылып отурат. Тамаша кылып отурабыз. Болсун. Мына чарба кимдики экен? Рахманов, Бактияр, Пакыличка, кара. Араван. Араван. Койлорду эмне менен бактыңыз? Бадырың помидорбу, эмне менен бактыңыз? Шаболу бердик, карам бердик. Анжир бердик, азыр быйыл анжир арзан, 1 сом болот атыштыгы. Анжирди эркектер жечү эле го, ака. Кочкорлор да билет экен да. Булар жемем жеген эмес, турусын айтыш керек. Койдон тутуп келдик булар, ушул эле. Койго коюлган эмнелер. Та белгилүү кайсы кочкор бар Аравандан? Араванда мына ол бар, террор деп. Террор? Кличкасы террор. Террор. 90,5. Катуу качырат окшойт, а? Жакшы качырат, террорист да. Террорист. Да, террористтин баасы канча? Террор. Баасы канча? 150 миңди, 150 миң. Жашы? Жашы 3 жашар. 3 жашар. Мына кочкор да? Ооба. Мына ол 2 тиш. Афгандан келген бул. Афгандан келген? Афган. Ал канча турат баасы? Кулак узун экен, а? $2000. 2000 доллар. $2000. Наркычы? 2 тиш. Ол Арашан. 89 Пакыличка. Арашан, анын баасы канча? 400 миң. 400 миң сом. 400 миң. Почти 5000 долларга жакын экен. 400 миң ол. 400 миң сом дейт. Ошо кочкор. Телефон айтып коюң. 90,5. 57 менен. 26 26 05. 26 26 05. Атым Жеңиш. Жеңиш ака, азамат сага. Майлы. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Көз калпагыңыз окшош экен ака. Окшош бекен? Окшош экен. Онандай сары кочкордун жүнүнөн болгон да? 89,5 алеме. Рахмат. 100. Араванда калпак кеткен деп едиң да? Араванда калпак кетти ака. Рахмат. Рахмат. Тамаша. Арашандар калптыр. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Эмне жүрөсүзбү? Чарчабай. Жаллап турабы? Койлордон алып келдиңизби? Көрбөйлү кочкорлоруңузду, койлоруңузду. Мына койлорбу? Азыр ыстап качты, өнөктөн бир жети бар. Канча кочкор алып келдиңиз? 8. Каерданыңыз кийинки? Барбы сатыла тургандары? Бар да. Телефонуңузду айтып коюң. 79 менен, да 79 44. Болду. Ушул агабызга да чалсаңыздар, Жалал Абадтан келген белгилүү чарбагер агаларыбыздын бири. Мында кочкорлору бар экен. Гисары да бар, Арашаны да бар, Ала тоосу да бар. Аралаш. Мына кочкорлор да? Мына. Мына ушу кочкорлор, туугандар. Мынанда да бир дадыл кочкор бар экен. Так, бу кимдики? Каяктан келди бу? Токтогул. Токтогул. Сыймык Бейшекеев, Бек Борбиев, Эрлан Кокуловдун жердештери экен, а? Токтогулдун кочкорлору канча турат эми?
Токтогулдун кочкорлору мону 250 миңди атабыз. Оно жаткандыбы? Канча жаш? Канча тиш? 2,5 жаш, 6 тиш. 6 тиш. Таза арашан. Таза аралашан. Тура бол. Жол жүрүп келдиби? Bir tursa көрүп коелучу шуну, тууганда. Kaçı gün getirin Türk etsin. Dadil durbayım bununuz Başınları tartınçı. Şişe küçtü koçkorlar çıkıp duruyor. Buna ki. Bağası kança bunun? Bazı 250 min. 250 min son. Gemi var. Kim var? Barteri var mı yok? Barteri yok. Yok mu? Bir tane malal litraşka maşına ka, minip ketesin. Hani oylanış gerek eken ha, жақсылап. Болушун айтың ака. Башын караңызчы, башын. Сүйлөшөбүз. Сүйлөшөбүз, болду. Эмне токтогулчасынан сүйлөшөбүзбү, ака? Токтогулдан деле сүйлөшөрүз, берден деле сүйлөшөрүз. Нал келсе, сразу. Телефон 0500 34 24 34. Болду. Оштон аркадан чыгарбай туруп алып коюңуздар, Токтогулга кайт. Дадыл кочкор экен. Рахмат. Рахмат, Так, мына жакта ким? Каяктын чарбасы бул? Алай. Алайдан ким келген? Сизби? Ассаламу алейкум. Ден соолук жакшыбы? Кочконуңуз боюнча айтыңчы. Бул эми 2 тиш. Алато. Алато? Алато. Гибрид. Гибрид. Алато деп атат эми. Анан местный да өзүнүн кородон. Чыктуу киргизмеби? Жок, азыр чыгабыз. Кезекте турабы? Кезекте турат, 2 тиш эми. Сатасызбы? Жок, неме үйрөнгө коебуз. Уруктукка. Уруктукка. Түшүнүктүү. Рахмат. Ага деле бар кочкорлор. Телефон 0553 37 40 30. Кышка чалабыз, Рысмамат атым. Жакшы. Биякта дагы бир кочкор келиптир. Ана мына. Бул деле алай. Була сизге окшойт, Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Өзүңүздү тааныштырып коюң. Мен Алай районунун Мадайзман Сүйүнбек атым. Кайсы айылдансыз? Күлчөдөн. Күлчөдөн. Күлчө айылынан, Буну парадос Арашан. Тайсындын баласы Тайсын кличкасы. 2 жашар 4 тиш. 2 жашар 4 тиш. 4 тиш. Баасычы? Сатасызбы? Баасы белгисиз эми. Баасы Ооба келсе сатабыз. Баасы келип калса сатасыз. Канча кочкор бар? Алайданбы? 10 кочкор алып келдик. 10. Мына сары канча? Бул да Арашан кочкор бул да. Арашан кочкор. 3 жашар кочкор. 6 тиш бул. 6 тиш бул да. Бул да корабльдин линиясы. Корабльдин линиясы? Экөтөн корабльдин линиясы. Корабльдин линиясы мына сүрү көрүнүп турасыздар, мындай турушу, мына сүрү бар да. Бойлору метр чыгат таза. Түшүнүктүү. Жакшы. Бугандар мына Алайдан келген чарбанын кочкорлору. Кочкор Алайдын кочкорлорун алыш үчүн кайсы номерге чалышыбыз керек? 0559 89 99 91. Шуга чалабыз, Шундан беребиз. Болду. Рахмат. Так, ылдыйлайлычы. Ой, жерде чукур бар экен да. Көрбөй калыппыз мына. Кочкор рекордко тартымда коюн. Так, бул жерде дагы бир соолуктар бар экен. Мына кочкор кимдики? Эси жок азыр. Өзгөндүк атакы. Өзгөн? Мына кочкорду караңыздар, Тумала кочкор экен. Эси ким муну? Эси жокпу? Көзү ачылбай калыптыр, Сүрдүнү мындай, сүрдү кочкор экен туугандар. Билбейм канча эси жок экен. Бирок адамдар көрүп атат. Вид бар экен, жакшы. Жүнү каттуу экен мына, кырык. Мына жактан эмне болуп атат? Соода болуп атат. Ассаламу алейкум. Кандай шеп? Ден соолугуңуз жакшыбы? Тызсызбы? Демдүү жүрөсүзбү? Тартып кой мунаны. Ушунуңуз тартканы келдик да, мына жака өтүңү. Биринчи сен тарткансың мени. Сахнага, Эгер эсиңиздерде болсо, Тез кабар каналыбыз жаңы жумуш башталганда 2018-жылы Оштон Мал базарда тарткан элек. Булагабызды. Биринчи баштаган кочкорду. Менен баштаган. Бул кочкоруңуз тууралуу айтыңчы. Бул кочкор бою 1.7, 1.8. Салмагы 167. Өзүмүн ошо койлорум балдар. 2 жашар кочкор. 2 жашар 4 ай кочкор. Үйдө короодо бактыңызбы же Алайда Сары Ташта бактыңызбы? Сары Ташта. Сары Ташта. Ооба. Көрдүңүздөр, биле экенмин авам каерде койлор жүргөнүнү? Сары Ташта. Баасы канча? Баасы канча? Азыр ака. Сен аны аяктан деле колайсың, буяктан деле колайсың эми. Эмчи.
Bağısı var mı yok mu? Dayı. Sını. Жақсы, керемет. Жылдан бұл қошқарлар енді біздің Южный Түркістанский облысқа келеді екен. Қара цветті, гисар таза. Осы оқышы барлығымыз негізі гисар ұстап келдік қой. Енді арашанды, ауғанды араластырып ұстап жатырмыз барлығы. Бірақ өте жақсы қошқарлар. Терісі қалың. Салмы бұл жердегі ұстап жатқан қошқарлардың барлығы мынау таулы аймаққа арналған қошқарлар. Салмақты, белі қысқа, аяғы түзу. Бұлар жүргенге көп жүреді. Жүрген жерде таулы тастарда. Әр жердің өзі ыңғайлы қошқарлар керемет ұнады бізге. Керемет өтеді. Енді Каштан бауырым бір сөз сөйлеп Бүгін выставка жақсы эле, жағып атам. Кемчилик жоқ му? Керемет жағып атыр. Кемчилик болса айтыңыздар. Әдемі барлығы. Рахмет. Рахмат. Бар болуңуздар. Рахмат. Қандай, жақсыбы? Қошқарларыңыз бар? Нарақтау. Түшінікті. Мына қошқарлар кімдікі? Біздікі бұл да, байке. Сіздердікі бе? Тоқтоғылдан келген, а? Тоқтоғылдан келді? Болды. Тоқтоғылда ең елі номер айдың. Достар қандайсыз? Денсол жақшы? Тыстар, іштер жақшы? Тоқтоғылдан келген қошқарлар. Оны қара қошқар қанша? 180. 180 мың сом. Тиші че? Тиші 6 тиш. 6 тиш. Кемі бар мı? Кемі бар. Сөйлешеміз, а? Бар теріч? Бартермен, бұл жекті акемен сөйлешсеңіз болады, бартермен қайтта тұрады. Жаңағы айтқан телефон номерға чала бересіздер туғандар. Қалған нем өзіңіздер сөйлешіп оласыздар да. Бардым мен. Тоқтоғылдың чарбасы мына Ошқа келіп тұр. Бұл жақты да бір-екі аралап чіп кетеміз туғандар. Мына бұл жақта дағы ұшы асыл тұқым болбоса дағы аралаш, гибрид. Қойлар келіп тұр. Қайсы сатылды? Мына сатылды ба? Тиші қанша екен мұның? 4 тиш 210 мың. 4 тиш 210 мың. Туғандар. Сұндық қошқар сатылып тұр, 200 мыңға кетіп тұр мына қара қошқар. Бишкектен Мұхаммед Шарифтің орасынан. Кім еле ейсі? Хозяин оны. Яқ ба? Болды. Түсінікті. Шығарды әмі Бишкектен шығарар. Берді өйтелі, мен айтамын қошқарларды. Мен Қырғызстан бойынша жүре берем. Көлді да шығарам, Лейлекті да шығарам. Сен бар жоғын шығара берем. Қазырақ неме әрекет қылдасың да. Баяғылы көрақ неме, деді шығар қарасы. Білмейм. Кім қандай болса сондай қабыл алады да. Майлы. Так, яқа жүрелі. Так, бір шалып қалды. Болдық сөйтем, сырттадағы қошқарлар бар екен, туғандар. Мына яқтағы көрелі. Қайсы? Мұны алам дәділ қошқар екен, а? Сіздікі бі? Бағасы қанша? Бағасы сатылбайды бұл. Сатылбайды. Қандай қошқар бұл? Бұл Алатау парадасындағы қошқар. Алатау парадасындағы қошқарлар. Алатау парадасындағы қошқарлар екен. Жашы қанша мұның? Жашы 4 тиш. 4 тиш. Қанша қошқар бар? Мұны 3 қошқар бар. 3 қошқар бар. Мұндай қошқарларды алыш үшін сіздің қайсы номеріңізға çalабыз? 0557 50 28 50. Шуға чала бересіз, ә? Шуға чала бересіңер, қозысқа. Атак сатылмайды. Болды. Әмі қозылар керек болса çalғыла дейді. Так, болып қалдық шөйті. Яқты әмі баяғылы қошқарлар. Біз бір қатар бүт барын аралап шықтық, кешіресіз. Жоғыр шығы берелі. Қошымша, анчамша қошқарлар келіп қалған болса анда көрсетеміз, бірақ жоғыр шығы берелі, келіңіздер. Biz bir yaktağız, gelinizler. Salmağı 122 kilogram. Kana, bir yakta can koçkorlar gelip mi? Salmağı 122. Bu bayağı ile koçkorlar gel. Bunlar dağı, bayağı ile koçkorlar. Uşunday, ben eski salam, bu iş şarağını Oş oblusunun 200'ge жақын çarbagerleri uyuşturdu. Et жана май багытындагы кой кочкорлор, асыл тукум койлору катышууда. Оя Казакстандан бери адамдар келген. Анчамчасы сатып атат, сода болуп атат. Иш-чара мына ушундай салттуу ар дайым уюштурулуп турса, жыл сайын уюштурулуп турса, асыл чарба, асыл тукум чарбалары мындан да өнүгөт го деген ойдомун туугандар. Анан эми ушул мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм.
Gelin. Sizdiki neye girmeye kaldı? Bizdeki biz keçirak uğup kalıpız da. Olmasa bunu biz uqqanda bizdeyle akçaсын төлөп, girip төлөp bizdeyle ушул таразага коюп, канча бою, канча нерсесин баардыгын төлөп койсок болот эле биздилечи. Tamam, bu yakta koçkorlar varken выставкага кирбеген сыртта портерде турган koçkorlar varken алар да барып көрүп коелу туугандар. Убакыт созбой. Кана, жүрүң. Көрүп коелу, анан агабыздын телефон номерун жарыялап коебуз туугандар. Жана биздикинде сыртта тартып коюңуз деп суранды эле. Кайсы? Мына ак портерде. Не деген порода сиздики? Арашан Афган. Озу тиштерин жары элек. Эки тиштер бар, тиштерин дагы жары электер бар буларчы. Бар Афгандар, малар, Арашандар бар. Ала тургандар болсо биз кечирээк угуп калганбыз. Анан эртерээк укканыбызда биз эле кирип таразага тартып, весин билип койсок, телефон номерубуз кирип айтат элек. 455 менен 76 71 19. Шуга чала беребиз, Шу номерге чала бересиңер. Болду. Туугандар, мына ушу кочкорлор керек болсо, агабызга чала бересиздер. Агабыз дагы кичине мали күрүштүн шылтоосу менен бирмөк суу ичет дейт го. Кичине илештирип койдук туугандар. Kamera kayga gitti. Tak. Oldu mu? Tuğanlar. Jiyindiktayız. Köp söylep koymadık bu. Ança adamlar menen azildaştık, tamaşalaştık. Biroq tuura түшүнөсүздөр. Жашоо, жүрүм турум негизи позитивдүү болуш керек. Биздин багытыбыз позитив, жакшылык, жаңачылыштар, жагымдуу маанай. Элдин кызматында боло беребиз. Аманчылыкта көрүшөлү. Тынч болуңуздар. Биздин бул чыгарылышыбыз эгер сиздерге жаккан болсо, лайк басууну унутпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып коюу, жакшы пикир калтыруу бул бизге сиздерден болгон поддержка. Биз болсо дардаңда иштей беребиз. Кызматыңыздарда тез кабарчылар Атакул Жалилов жана эфирдин артында Акылбек Мурзаев болду. Сиздер Тез кабар каналын, Эл кабар каналын жана түндүк регионунда Чүй облусунда Чүй, Талас, Нарын аймагында иштеген Күн желеси каналын, Баткенде Чабарман каналын, бул жерде Тез кабар Ньюс жаңылыктар каналыбызды, Кейжи кабар каналыбызды, Москвадагы Рос кабар каналыбызды бардыгын көрүп туруңуздар. Иш-чара аябай жакшы өтүп атат. Мен уюштургандарга, өзгөчө башында тургандарга ыраазычылык билдирем. Аманчылыкта көрүшөлү, жыйынтыкталган жок. Кийинки чыгарылышты күтүңүздөр. Эми о зор кочкорлордун таразага чыкканын кийинки чыгарылышта көрсөтөбүз. Аманчылыкта көрүшөлү.